Welcome back. State government is planning to enter into a joint venture with GAIL for supply of compressed natural gas to households in Goa. Chief Minister Manohar Parrikar informed this to the media on Friday. He said CNG would be cheaper than LPG. Some of the industries in the state have already shifted to the use of CNG. However, Parrikar says it will take at least 2 years to commission the CNG supply to households. Compressed natural gas हा पळय तो आता जसो अवेलेबल जावंक जाय न्ही तो सध्या तो फक्त पावर आनी हाका अवेलेबल आहा अर्बन म्हणजे हाऊस होल्ड युजाक अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान एलोकेशन करून ना ते एलोकेशन केलें जाल्यार घराघरान गॅस घेवपाचो आतां एक आमची तकलेन आहा की जॉयंट व्हेंचर करपाचें गेल बरोबर तर ती प्रक्रिया चालू आहा आनी दॅट वील बी सप्लायड थ्रू दॅट जॉयंट व्हेंचर कॉर्पोरेशन और वॉटेवर either joint venture or MOU state government state government तांच्यावर करता पडटलें कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्यांनी प्रोवायड करचें पडटलें मेंटेनन्स तांचे आमचे कडेन ती टेक्निकल इट वील बी डन थ्रू अ कॉर्पोरेशन इट वील बी जॉयंट व्हेंचर आनी गोंयचें एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करचें पडटलें गॅस ऑथॉरिटी कॉर्पोरेशन किंवा गॅस कॉर्पोरेशन अशें कितें तरी तयार करता रिलायन्स सद्या घेता दे हॅव शिफ्टेड टू गॅस now that is resulting into about 5 rupees 50 paisa saving on power. Now 14 rupees per with a dollar about 540 530 paisa saving होता तो cheap असता LPG पेक्षा घरच्यांक जनरेटर they will abandon these LPG cylinders थंय जाग्यार कनेक्शन जाता थंय LPG सिलिंडराची गरज उरना कोण घालतलो हय जाग्यार CNG but that is a 2-year plan. It cannot be done overnight. The migrants living at the seashore of Baina are unsafe. The migrants have constructed illegal structures along the shore, violating the CRZ norms. During monsoon, the seawater reaches the slums, crossing normal high tide line, posing a threat to the lives of the migrants. But the authorities have turned a blind eye to this illegality. The migrants say, "We are poor and have no other place to shift." 9 years since the red light area at Baina has been cleared of all structures and closed for sex workers, Baina beach is still not cleared for tourism. Just after the demolitions in the year 2005, some workers left the area, whereas some shifted to the seashore. Since then, the seashore is encroached by the migrants. 50 वर्ष हुआ 50 वर्ष से इधर रहता है हाँ डर नहीं लगता पानी का डर नहीं लगता इधर ही रहता पानी आता है घर को लगता है पानी घर को नहीं लगता उधर से उधर आता हो ऐसा जाता हो लेकिन डर नहीं लगता ऐसा कभी भी पानी आएगा आता डर लगता क्या करने का पेट के रहता क्या पानी घुसता है और तला डाल के सीमेंट का तला में रेती भर के उसमें लगाता है साइड में इधर डर लगता है तुमको डर लगता है सर क्या करने का गरीब लोग हम किधर जाने का Every year during monsoon, the seawater drifts towards the slums. The migrants have violated the CRZ norms, but the authorities turn a blind eye to this illegality. त्या खातीर बायणा बीच एक टुरिस्ट स्पॉट जावप अत्यंत गरजेचें आहा त्याच्या बरोबर फाटल्यान जी वस्ती आसा ती ताबडतोब काडपाची गरज आसा नाजाल्यार फाल्यां खंय तरी ती पावसा खातीर जर पडली डिमोलिश जाली जाल्यार परत एकदां हे लोक सगळे आपल्या पुनर्वसना खातीर सरकारा फुडें बसतले म्युनिसिपालिटी CRZ आणि टुरिझम कांयच हांगसर दखल घेयना सगळी घाण हांगसर दर्यावेळेचेर जाल्लेली आसा वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर Every blood donation is a gift of life. Donate blood and give a gift of life. World Blood Donor Day was celebrated on Friday. The function was organized by Goa State AIDS Control Society. केवळ दोतोरूच आमकां जीवन दान दिवं शकता अशें ना तर लेमॅन सामान्य मनीस सुद्धा दुसऱ्याक जीवनदान दिवं शकता इट इज बाय डोनेटिंग द ब्लड जे ब्लड लॅबोरेटरीत तयार जावं शकना जे ब्लड फार्मासींत मेळना जे ब्लड पयशे दिवन मेळूं शकना ते ब्लड दिवपाची जबाबदारी ही जबाबदार नागरीक म्हणून प्रत्येक मनशाची असता गोंयचे ब्लड डोनर्स हे 100% वॉलंटरी आसात आमच्या आरोग्या बरोबर दुसऱ्याच्या आरोग्याची काळजी आसा
रक्ताचे नाते हे केवळ बापूय पूत आवय धूव इतल्या पुरते सीमित ना. रक्ताचे नाते हे समाजातले खंयच्याय मनशाचे कोणाय कडेन जुळू शकता. हो एक आदर्श आणि ही एक देख आमी हेतून दिवू शकता. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.